بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي كده وزيدوا النبي صلاة. متنسوش بقى لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك منكم حلو، عشان هو المصحف الشريف احنا زي ما انتم شايفين كده بتاع في الفيديوهات اهيت. عشان يلا بقى ترفعوا لي الفيديو وت... ويتم ال1000 مشترك مع بعضنا كده زي ما انتم شايفين كده اهوت. بنعمل العيش الناشف اللي على المكنة اهو، بنعجن العجينة بتاعته كده زي ما انتم شايفين من اول للاخر كده اهوت. انا قاعده برتها اهو، لازم تتلت وتتعجن. معايا حماتي ومعايا عماتي، ان ربنا يديهم الصحه اللي بيقدروا عليه بيعملوه معايا. قلنا كده نعملهم هنا عشان نعرف برضك نصور معاكم اهو. وجوزي قاعد في ريحي عمال يدي يعني بينظم الحاجه كده اهوت. لازم يتلت ونطب كده بقى بنقطعه اهو كده زي ما انتم شايفين. بنقطعه صغير خالص كده، لازم بتاع المكنه يتقطع صغير خالص اهو كده. حماتي وانا اللي قاعدين بنقطع انا وهي اهو. قلت لمروه هاتين عشان يشوفوني كده، قالت لي ماشي. كده بقى ولعنا الفرن كده، هو عمال اسجل فيه، هم عمالين يدوني وانا عمال كده زي ما انتم شايفين كده بنسويه اهو. شوفوا عامل ازاي. ده عمتي بتسحب على المكنه هيت لنا، وعمتي التانية عماله بتعمله صغير كده اهو زي ما انتم شايفين كده. معايا عمتي الاتنين ربنا يصلح حالهم يا رب، معايا حماتي اهو. قلت لها الكرسي بايظ، عماله اقول لها الكرسي هاتيه عمال ده هيبوظ تحتي، مش راضي يا مفسوخ، مش ما عارفه اقعد عليه كده زي ما انتم شايفين كده. عماله ارمي اهو كده اهو. فرن فاضي عمال يقول ارمي ارمي وانا عماله اطلع اهو. بسم الله ما شاء الله، يعني هو حلو جوه والله. قلنا كده خبزنا الطري وكده معاكم برضو خبزنا الناشف، واللي بنقدر عليه وربنا بيعيننا عليه بنعمله قدامكم طبعا، يعني هو مش سايباكم كده اهو. الفرن بياخد 3 وواحد بالعرض، بياخد 4 وحوض اهو. بس العيش والله العظيم البطاطي اللي هو المدور ده جميل وحلو برضو مش وحش كده اهو. المطبخ بتاعنا ولع نار، شغلنا الشفاط وفتحنا الشباك اهو. عماله بكلم فيه كده. بوري لحماتي بقول لها اهوت ايه رايك فيه تسويه؟ قالت لي حلو الله ينور كده اهو. لان دي عشه هو بقى خلصت انا عشه هناك اهو. دي عشه تحيه حطه في الكرتونه. انا بتاعي بقى ما يبرد خالص كده بكره ولا بعد بكره اعبيه، بس بعد ما ينشف خالص ما يبقاش طري ويعمل عليه ضرب عفون كده. بعد ما خلصنا العيش اهو، دي اللي انا عملته لنا النهارده بعد ما خلصت العيش بتاعي اهو. شوفوا عامل ازاي، خفيف خالص وحلو والله. تعالوا اتفضلوا خدوا لكم العيش ده كله، والله متبرعه لكم بيه كده اهو. شوفوا عامل ازاي كده. رحت حطيته هناك كده على ما يبرد، وقلت على ما يبرد خلاص اعبيه بقى في قلب كرتونه كبيره واروح قافله عليه كده. بقى دي الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يعجبكم ونور رضاكم. متنسوش بقى رايك واشتراك منكم حلو عشان القناه تفعل